Pendep Cristiano Ronaldo ialah kajong kabenta na kabenta ka Al Nassr. Bat no Xabi Alonso na ka klub Real Madrid da ka jingis nguthu jing mutlang. Tengap dan sobhai piki porlok syakana ke channel. Lada pisngutunat iki kubor sport. Wat klet ban subscribe. Like bat sahib iya ke video. Teh hoi porlok. Balengong bo Cristiano Ronaldo. Ula pendep ialah ke kamram. Namar bahaka jengi kun jong ke Al Nassr. Persya ia ke Al Hilal. Kabaderu ke jengi lekai ke badan kampha. Na kabenta ke Al Nassr. Kabakadan ru ke jeng kermen. Ban Buddin ia ke Al Hilal. Namar haka first half ke Bangkong. Ke jengi lekai ke long ke jengi lekai ke ba itanat. Habaro arliang kini kitim. Da ka baki ia kait pha ke jengi lekai. Andrai deh haka menit ke basau puar. Cristiano Ronaldo. Ulala aban lam khamat. Ia ke Al Nassr. Da ka bawa liyo ban tep shigol. Na ka benta ke Al Nassr. Ka ba pelong ia ka ban lit. Haka ne ka first half. Andrai andalawan pai biang syaka second half. Ka Al Hilal. Kalala ban pan pai ia ka te ka shigol. Da ka ba kaliyo ban tep. Ia ka penalti. Andrai hadin malrung ka te ka penalti. Da ka jingle turmor jong ugol jong ka Al Nassr. Ka bawa lak takti. Ia upler jong ka Al Hilal. Ubamot ban shim ia ka te ka bol. Apo jong ka jar. Uliyo sendon ia ka red card. Kabal pelong ia ka Al Nassr. Ban haban ia lekai no. Da chiphengu shiliang. Bat kabal pen kelas sendon. Ia ka rukom ia lekai jong ka Al Nassr. Tat hadu ubah ka Al Hilal. Kaliyo biang sakawai ke penalti. Bat sakawai ke gol kaliyo ban hem. Kabal pelong ia ka Al Hilal. Ban pelim ia ka Al Nassr. Lang ba dan lai luwi gol. Kumta da kane ka jing syarem. Ka Al Nassr kelanang jengai syushu na ka jing kermen. Na ka benta ka title. Jong ka Saudi Pro League. Namar menta ka Al Hilal ka la bantam point. Haka mikin point. Hadu nyo point. Andrai ka jing ikun kadang ya syai. Namar ki jing lekai kidang bun. Bat menta ka Al Nassr. Hadin makalala ban job shiphew tuli ki jing lekai. Klempat syarem. Menta pat haki saw tuli ki jing lekai. Ka klem la ban job. Watang si senro. Bat nakabenta ukus jong ka Real Madrid. Ngin say pe. Haka way pat ka next video. Kublay shibon.